ntuzi ntabwo wari wamenye nakumenya gute wenda kuzi kari bwo bwa mbere nkubonye rahira uragira ndahira iki wowe umurambeshyira ngo ndirya wabonye nirya heyo Karalise ushatse wakwitonda Hey, this one is from Rwanda. Karalise wari utangiye kwivugisha ibyongereza rero Oh well, my dear, listen, I don't have anybody from Rwanda in my chat, so I cannot speak Rwandese, you understand? Urakiburungushuye turabyumvise yego nyine nawe uragira mvuge icyo ikinyarwanda nta munyarwanda n'umurimo hano nari mbizi Karalise nari kugira nkamenya ko uri umunyarwanda kuko Karalise ni irinyarwanda no muri comment zawe kuri handitseho ngo Rwanda ninde se utakumenya mana yanjye I cannot believe this guy is actually speaking Kinyarwanda. It's my first time. Oya buretse kuvugana n'izo ngegera zawe ari Gato kuvugana wowe bite kuvuga abantu banyango n'ingegera oya ntabwo bari batwumva ese abazungu ntabwo batwumva uramavuga ngo iki Nelson you like it yes mara none se mbona nakuzi nkaba mbona ufite abafollowers benshi nta bazungu gusa bagufollowinze mama yewe ga nabazungu gusa bakubwire nta b'i Rwanda barimo yego ubu rero bagiye gupakira bagiye kuzura ituyoberwa bavuye abaki abazungu najya burangira abazungu benshi cyane uhereye ku ikindi kubona cyitawe niba ari cyateta na bya Irani wakantu we uri murihisha wihisha kubera iki ariko se ndi kwihisha singaha amaguru yanjye ndi kwihisha singaha amanunu at is not hiding we can see the legs none se ibihumbi ijana byose wababonye gute ujya ubahenera bakaza ari benshi. Can you imagine he's asking me if I bend over for people to follow me? Are you foolish? Are you crazy? Utanyica navugaga karagatambutse karagahushye uri umusazi wowe ntiwari gushaka kutwereka mu maso hawe abantu bagukurikira kubera uzi impamvu bankurikira se nuko njyewe bura ngana mu ijuru igenda mu nzira ibajyana mu ijuru. Can you unbelievable. Naho mwega abantu babakurikira bari kugana hehe ubwo sira. You know what he's telling me? You know what? Iyo wa munyarwanda wa gasore wowe nakana vahangaha mbisa. Bagukunde ngaho uvuga. Ariko bana abakobwa b'iminsi musigaye munsa z'urugo Imana. Bagusaje. Nguri ngaho genda mba maso. Uri muranuka we ngo ngene mve mu maso wagasore kabiwe. Ariko se mama umungu akubesha ngandusha ubwiza nuwashe. Ni wa undi kuzagukira He may even lose his existing followers, so he never. I swear, Nelson, he's saying that he's the most handsome one. You guys here, you can't very much to his handsomeness. Can you imagine that? Someone who won't very show his face. Icyana kubwira nta n'umuhungu gutereta wowe uteretwa n'ingegera nta n'umuhungu wagutereta undusha ubwiza reka yabavuye he oh man in Rwanda we oh my god so you I said yeah the most handsome one yampaye inka ariko kujya bamera ko ndi umuhungu mwiza njyewe umugore wanjye njye namuheka nkamuvana nkamugeza nkira hepfo urano wa musore wamukulahi Hey. None warutangiye kuvuga ibyongereza twari kukuvumbura Karalise ariko abantu bose The hands are bigger than those legs in him. I swear, he's so small, he's tiny, he's a dwarf. This one. None se mfite akabazo kamwe mbere yo kugenda ndabizuru mu bagenda. Speak English. English? Okay. Mbe mfite mine. Me question is mine that.
Question. I have question. Quick question. Oya ndakibaza mu kinyarwanda none se mu cyongereza ntabwo nagishobora. Speak English, Dad. You said you're the... ngiye kukibaza mu cyongereza babe mu kinyarwanda ugisobanure mu kinyarwanda mu cyongereza. No, they want to hear you say how you think you're the most handsome. Okay, bazungu. Oya. Arya abantu benshi mu babita ngo iki? Abantu benshi. Yo muri kubavugisha kuri live. A lot of people. Eroti. Aha, okay. Eroti, I'm asking a question. Ye mukobwa is kanyibaza mu kinyarwanda. No, English. Ye mukobwa ariko manu ushaka kugira ngo abantu bagira ngo nta cyongereza. But you don't know English. That's the fact. Okay, Goodbye. English good. English battery low. Mfite mu gatanu kuzana. Twagiye. Bo. Question. I have question to you, Clarisse. Do you iyo ni wigi wambaye cyangwa n'umusatsi wawe? Nibyo nabazaga. Niba utabyumvishe uswanure. Yeah, a very foolish boy, okay? Bye. Wewe wagasazi wowe wanza no kutwereka mu maso yawe. Uravuga Muhammad, kwavuze ngo ndi mubi ushaka kundebera iki? Wow, you said you're more handsome than everybody that I have here. Ndi mubi nsa n'inkende sindagakendesi. Oh, he says he looks like a monkey. All right, then we'll excuse you, sir. Bye. Bye. Goodbye. Sanga unguze manyu utaha rero genda. Yeah, to shake your bum bums. Imana igufasha kandi zaguhane. Karari urutwa na devota wanje pe devota wanje uramuzi wo muri korali ntawe nzi urakanyagwa vanga gahambirwe nawe gakubitwa n'inkuba ndagakubitwa n'inkuba wagasazi wagacafu kabiri Clarisse you inkuba po kwashitwe tujya muri morugi me okay bazungu Clarisse inkuba me izamwanura ibyo bihumbi ijana ufite by'abazungu ariko abazungu bose nta nabwira kama n'igihumbi. Now he's asking. Oya, okra. Hi, black. Nason, you speak English. Oya, me saying iby'inkuba tubyibagirwe kuko n'ubundi imvura yaragiye katujya mu bindi tujya mu yandi maporoje. Ubwire nawe ari nanya gifite igihumbi ntabwo ushobora kugiguha kuko nta ndero ufite wowe ntabwo wigeze urerwa nta ndero ufite. Wowe warezwe se mama ko wikwije. Nta ndero ufite. Wowe warezwe urikwije mama. Ay katata iwe kambaye neza mama. Sawa. Okay. Ayiga u Rwanda rwa kera naho urw'ubu abase n'abakobwa tukigira mama akifata agashirara telefone rwose agatakuramo igikwemba ati nimurebe mukubita y'amaso. Ayi ewe urambabaje. Ubingegera ibi bihungu bise bitarukirayo mugira amaso muza burakamba mwebwe irari ryanyu rizabicisha bise bitarukirayo bigiye gushungera. Ye mwebwe muzarimbuka ntabwo muzarimbuka mwebwe. Ijuru ryanyu riri mu marembera. Yanivugira uyu se kandi avuye ki niko sha uvuye n'agatwe kabi n'umusaya ugeze iriya nawe uri umunyarwanda. Matiyasi umva ngo kirasama. Where are you from? I am from. Where are you from? Yankubaza gatatu nunsubize uri kumvura gake. Where are you from? I am from. No English. No English. Battery low. English battery low 1%. Yeah.
Which language you speak? I do speak Amharic. Do you speak Amharic? Yes. Okay. Hey, go to Chivuji. Let's go. Let's go. Kale. Come out to tape. Nanjye rero ijuru ryanjye we riri mu bitabo. Aha, kanizamura umuzungu wa nyuma nigendere nako kanzamura ingegera hano imwe hanyuma nigendere. Ingegera kandi biyo nzamura musezere dutahe da dore burije mwana wa mama. Burije dutahe. Jackie. Yo Kakajwi. Ngosha kuba wiriwe hano ubura ufite akazira. Nta kindi na bari ndashaka kuguha akazi. Kagenda gatese. Ako washobora nakahe? Koko abantu banyina koko ndagashobotse. Hazamera ruhande mu muntu nyina urama kahe. Jaje wongegera. We. Ngosha. Ingegera. Je kumakazi ko kubwejagura wacecetse. Kwabura mu boss umuhirimbi. Hazayirwa nasama. Uyisa kana garutse gukora iki? Ye mukobwa garutse gukora iki? Ye mukobwa garutse kumara cyane. Uri umuzungu? Nawe uri umuzungu? Kuganira nawe. Iki? Nongeye kuganira nawe. Ragira. Uje kuntereta? Yego. Oya, nanje gutereta. Hari Habuze Gato yongeye guhanduka. Nanje gutereta. Hanyuma niki kikuzanye? Ariko hano hari umukobwa ufite amagambo menshi kamuzamure wihangane. Yemuko ihangane. Ngiye kuzamura n'umukobwa ugira amagambo mana yanjye. Buretse gato. Sibyo? Buretse gato.